Programa Cheqanchay ñannikita hamushan qampaq. Tutamanta yupaychana. Qampaq kayka wakichikuy chantaka uyari noqaykuwan. Iskay chunka soqtayoq Junio killamanta. Lucas Ancalimbrupi, Hiskun Huch'inimpi, iskay chunka kinsayoq huch'inimpi niñawanchik kay hinamanta. Chanta tukuy chaypi kaqkunaman nirqa, pillapis qhipayta hamuyta munaqqa pay kikinta qhichachakuychu. Cruzninta uqharispata sapa p'unchay qhatiwachu. Entonces noqanchikqa nin sapa dia nin noqanchikqa kay aycha cuerpunchis qhillanchis chaqananchis tiyan. Sapa dia nin noqanchikqa diamanta dia nin astawan chiqanta purikunanchis tiyan manaña kay mundo hina ruwakunanchischu tiyan hermanos ni. Sapa dia nin huchamanta astawan takakunanchis tiyan, astawan nin kay k'aspi cruzta noqanchikqa q'ipirikunanchis tiyan imantachu Señor Jesucristo q'ipirikun chay niyta munan t'akakapunanchis tiyan nin tukuy kay mundo huchamanta nin hermano. Chayrayku nin kaypiqa sapa dia noqanchik k'anchaypi astawan wiñananchis tiyan. Sapa dia noqanchik nin Señor Jesucristo hina kawsakunanchis tiyan. Chayrayku tukuy ima, a veces kaypiqa nin kay imachis gustawanchis, por ejemplo, mas que hermanosmanqa kaypiqa qarismanqa siga pelota hayt'ana gustan. Pelota tres palabranqa nin amaña chayta ruwaychu nin. A veces noqanchik pelota hayt'anaraykuqa apuestas ruwakusanchis, tukuy imata risanchis, tukuy ladon purikusanchis, ay kay gustawan misk'i nispa, pero chayta nin Señor Jesucristorayku nin noqanchikqa saqinanchis tiyan, manaña chay ruwananchishchu tiyan, Tata Diospa hina nin noqanchik kawsakunanchis tiyan. Imachus kay mundopi Tata Diosmanta uq ladon chiraway munawanchis chay kushastaqa saqapunanchis nin sapa uq hermano. Qhawrikushallanti kay nin uq kaq Corintios p'anka libropi chunka pisqayuq hatunninpi huch'uyninpi nin kinsa chunka uqniyuq hinamanta nillawanchik Dios palabranqa kay hinamanta nin kayta niykichik hermanos Señor ninchis Jesucristopi qankunamanta kusikusqayrayku sapa p'unchay wañuy patapi kani. Apóstol Pablo qani noqanchisrayku hermanos ni kaypi niyta munan Apóstol Pabloqa astawan nin kay mundopaq pay wañuq. Sapa dia nin kay mundopaq wañusqa hina qhawarikurqa kay Apóstol Pabloqa. Entonces chaypi chayta noqanchikqa yachananchis tiyan kay mundopaq nin sapa dia wañusqa hina qhawrikunanchis tiyan. Mana kay mundopaq hina kawsakunanchischu tiyan ni purikunanchischu tiyan. Chayta nisawanchis Dios palabran y Tata Dios yanapawasuchik hermanos ni. Munasqa Señor yanapawayku kay mundo laqhamanta noqayku t'akakunaykupaq qampa hina kawsakunaykupaq Señor. Ama saqawaykuchu kay laqha mundopi purinaykuta, astawan kay apóstol hina noqayku Señor kay mundopaq wañusqa hina qhawrikunaykupaq Señor. Tukuy chayta mañarikuykuq k'atawayku Señor Jesucristo sutinpi. Amén. Bendición kachun tukuy qankunapaq. Wakichikuy sapa p'unchay.